چه سالک تو زور دریج بو یعنی دریجات زیاده بو تقریبا 2016 بود 20 سانتی متر 25 سانتی متر درج بوم بس مدید از پس آج بوم از چما ریاضه کوچای پقد بوم دماوه که کم دا برێژە کا بەرچاف درێژاوی زێدە بووە. دنوکە دا ئێکە ji درێژترین گەنجên Kurdistanê. Karwan İdris dukandarekê akirê ye. Temenê wê nêzîkî 24 saliyê bûye û niha dirêjawî 2 metr û 5 sentîm e. نوفا من كورونا از عمري من 24 ساله درجه من 2 متر 5 سانتيمه از درشترین گنج قضا اکرم و یک خودت نمیگر درشترین گنج که هرما کردستانه و از دکان دارم و گلا جرا عالم شلو گرمت کشن و جناب ماشاءالله چه درجه Dirêja karwanê li Xêzanawî bû maye. Lê kesê malbatawî bi vî rengî dirêj nebûye. Ew demeke hespê diket dirêjawiyê rawestiyaye û sayzê cilûbergên wî çend saleke kêşebûyî dروست kiriye. و درجه من فایده بینتن و ضرر شدن فایده بینه و اول کمروف عالم سرده بخود نیستی تین تخوره از به سرده شم تشتی بخوبی مخوره ضررش اول کمروف نشد به جلکو تشتی دست خوب بینید و که مثلا تو چه قندره که بخوری بوجدار نیه حتی مروف پیداد کرد زحمت پیداد کرد تو چه پانتره که بخوری نیه تو چه خوب درین پانترو که من گاز جرات دیس آج بید لبی بدادرین و مروف گاز جرات کلاش ندیو مروف خورش طلب کرد رقم پلو منش چل هفته اشکال من نتورد دای Xizm û kes û hevalên wî li gel dirêjawî lê rihatîne. Lê dema seredana bajirên dîtir û cihên giştî û geştûguzarî diket, welatiyekê zûr li dûr wî kom dibin û wêneyan li gel digirin. برای خلق شکل گامی کشیده دنی که موتن سرگیری عالم مخرب بوش که گامی کشم کیف مروفیش تید عالم شکل گامی کشی بس طبعا عالم بیونی بید سال کدام مروفی بجید ماشاءالله و چه درجه و نوف علامات دو ام پتکنوچی هم زون کاز درجه بس کسی که بیونی بید مروف بجید سال که چه درجه آن رسمی گام مروفی کشن دنترتنی نخوره Karwan kêm caran kesên wek xwe yên dirêj dîtîne. Beriya çend salan hate xilatkirin wek dirêjtirîn gencên Kurdistanê û bejin dirêjawî ew navbangê xistiye lê deverê. بس ها کو دریج بتن تو بناسی نه ولا تونی گامی کس ننوسیا Dilberîn Xazî Kursat News کشاس عالم درجه Akirê. بله